إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Allah Taala barımızda özüne bolğan takvalılığa beken bolğan pendelerдің қатарына koşkan bolsun. Allah Taala ayıp Kur'an'da mınday deydi: Euzu billahi mineşşeytanirracim. وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّٰهِ فَأَذَاقَهُ اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de bizge bir şahardı misal keltiret. Mındayça aytkanda bir өлkөнү misal keltiret. Mındayça aytkanda bir mamleketти misal keltiret. Kebir tafsir alımların fikrine göre bu Mekke şaharı dep kelinet. Kıskası Allah Taala bir şahardı misal keltiret. Allah Taala bir şahardı misal keltirdi deydi. Mına oşol şahar tınç, beypil şahar bolçu deydi. Anan oşol jerdegi adamlar Allah'a şerik koşuştu. Allah'a müşrik boluştu. Allah'ın jerdegi hukukunu buzuştu. Mına oşol sebepten kafir boluştu. Jana Allah Taala kafir bolgondori sebep, Allah'a şerik koşkan şirkleri sebep, Allah Taalalardı kaatçılık, kurgakçılık, açkaçılık kiyimi menen oşol şahardı jasantıp koydu deydi. Bul adam balasının kolundağı nemat jakşılıktın ketüsüne en birinci sebep bola turgan nerse bul hakikat. Bunu hakikattığın Allah Taala mına uşul ayatта da aytıp koygan, bul şirk bolot bulganlar. Eger insan kolu menen, tili menen Allah'a şerik koşa turgan bolsa, oşol koldoğu nemat jakşılıktardın barısı ketet. Şirk nemat jakşılıktın ketüsüne sebep bolot. Emi Allah Taala köngül bursanız bul ayatта oşol şahardı tınç şahar kıldı deydi. Oşol şahardı tınçtık, beypildik menen jasantıp koydu deydi. Buga biz köngül buruubuz kerek. Bul Allah misal keltirgen şahardan biz ibrat bir sabak alubuz kerek. Emi bizdin şahardagı, bizdin өлkөbüzdagı tınç emespi? Emi bul tınçtık, bul adam balasının kolu menen kelbeydi. Oşol өлkögө jana adam balasına tınçtıkты Allah beret. Bul tınçtık nemat ekendigin, bul bir Allah Taala tarafından berilgen en çoğun bir nemat ekendigin düşünüp jetүүbüz kerek bolup kaldı azırkı kezde. Mına özüңüzдөр jakşı bilesizler. Kede biz yaşap turgan jerlerde kebir topolоң arkanda izучулар bolup ketip jatat. Mına oşonduktan biz mına uşul nerselerden, mına uşul izучу topolоң, mına uşul nerselerden alыс bolubuz kerek. Mına uşul topolоң kılubuz, je mına uşunday kılubuz, mına uşul şaharыбыздагы yaşap turgan jerimizdegi tınçtıktın ketip kalubusuna sebep bolot. Egerde bul tınçtıkты Allah alıp koya turgan bolsa, munu menen oyloşpoylu, bul Allah'tan kele turgan nerse, eger ketip kala turgan bolsa, munu 100 yılda dağı, 60 yılda dağı, 10 yılda dağı kaytarıp kele albayız. Kebir өлkөлөрдөн, kebir jerlerden ibrat alsak jakşı bolot ele. Kebir jerlerde 60 yıldan beri, 100 yıldan beri, 10 yıldan beri soğuş, kan menen jaşap kele jatışat. Kan menen jaşap kele jatışat. Oşolor dele bir vaqtda oşolordun şahары tınç şahары bolgon. Birok kebir mına uşul tınçtыкka nankörlük kılgandары себептүү, şirk kılgandары себептүү, Allah'tın şariatынан alыс болгондору себептүү Allah Taala tınçтыкты alıp koydu. Eger nankörlük kıla bersek, bul kolubuzdağı tınçtыкka nankörlük kıla bersek, şükür kılbasak, Allah Taala kolubuzdan alıp koyusu hiç söz emes. Mına oşonduktan mına uşul tınçtıktın kadırına jeteyli. Eger tınçtık bola turgan bolsa, düýnöbüz önügöt, ahiretimiz önügöt, meçitler salınat, jolдор kurulat, arkanday zavod, fabrikalar degендей. Mındayça aytkanda sodada dagı, düýnөлүк işibizde dagı, ahiretlik işibizde dagı aldıga жылабыз. Эгерде тынчтык кете турган болсо,
бұл нәрсенің барысы ешбір нәрсесі болбойды. Мына ошондуктан тынчтыктын кадырына жетейлі, мына ушул тынчтыкты баалай билейли. Эми үй бүлөңүздө эле тынчтык кетип кала турган болсо, жүрөгүңүз тынчтыкта мындайча айтканда тынчсызданасыз. Үй бүлөдөн тынчтык кетип калса кандай болобуз? Эми өлкөдөн тынчтык кетип кала турган болсо кандай болобуз? Мына ушунда салыштырып көрөйлү. Aqulu hadal qawlu astaghfirullah wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. Эми 2-3 жылда деле чыгып тополон кыла берсек, ызычуу сала берсек, улам эле бир башчыны кууй берсек, айдай берсек, бул албетте бул жакшылык эмес. Эгер тарыхка карай турган болсоңуз, эч бир эл башчысын кууп, айдап, каршы чыгып жүрүп, эч качан жакшылыкка жеткен эмес. Мына ошондуктан биз эгерде жакшы болойлу десек, жашап турган жерибиз тынч болсун десек, эң биринчи оңдолууну өзүбүздөн баштасак. Өзүбүз кандай болсок, башчыбыз да дал ошондой болот. Муну Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде бизге бир жол катары, бул Аллахтын бир сүннөтү, мыйзам катары бир коюп койгон. Муну эч ким өзгөртө албайт. Аллах Таала Кур'анда айтат, Аллах Таала бир коомду өзгөртпөйт, алар өздөрү өзгөрмөйүнчө дейт. Эгер инсан өзү өзгөрсө, өзү оңолсо, ошондо башчысы да оңолот. Эгер өзүбүз оңолбосок, өзүбүздүн пейилибиз бузулса, өзүбүз жаман болсок, башчыбыз да жаман болот. Ошондуктан эң биринчи оңдолууну, эң биринчи түзөлүүнү, жакшы болууну өзүбүздөн баштасак. Анткени бизге келечекте башчы боло турган адамдар мына ушул элдин арасынан эле, ушу элдин бала чакасынан эле чыга турган адамдар болот. Мына ошондуктан эң биринчи үй бүлөбүздөгү тарбияга көңүл бурайлы. Тынчтыктын неемат экендигини жакшы билейли, ушуну барктай билейли. Ибрахим алейхиссалам Меккеге дуа кылган экен, тынч шаар кыл деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам да дуа кылган экен, тынч шаар кыл, Мадина, Макка шаарларын деп. Мына ошондуктан тынчтык эң улуу бир Аллах Таала тарабынан берилген, эч бир нерсеге алмаштырылгыс неемат экендигини түшүнүп жетейли. Аллаху алам ва саллаллаху ала Мухаммадин ва алихи ва сахбихи ва саллам.